ajibi moi ekta kotha loigana ahibole munase previous video de moi vector appointment do chor ase aro ama baba na thaka pacha khan aro mota na thaka maiki buri khan thenghat biya thakya khan idu khan laga poisa ami khan office te buhigana kati gana loa idu bi chor ase aro society ami khan laga community ami khan laga jaga de development ahe bole thaka laga funds aro sanctions khan misuse kora edu khan sob to chor ase de goigana moi idu video banai gana ahadam de kunuwa bra call bi kurishe kunuwa bra moi ge text bi kurishe do inaga ase koile vector appointment chor ase koile do ami khan ge proxy teacher idu kinaga ase ituke isor rabi kinaga koi ase aro bible rabi ki koi ase goigana huta demde idu do chor hoina nohoi idu do sin hoina nohoi guna moge huta khan tagise edu karne ami kan som manu bra jani bole as a reminder ami kan som manu christian ase ami kan idu kotha nuguna manu kan to kun bina thakibo hoili be moi as a reminder moi ekta kotha bobole munase Bible itu scripture passage to all of lamba ase moi edu ba sop na poribo amiga laga hatte som anu laga hatte Bible ase nijo laga Bible thuri gana amni khan idu bi ekbar puri gana sabi aru na puri libi amiga sop to idu ekbar do huni lui gana ase pishi par huni gana ase moi tate all of reflect kori gana kobole muna ase Matthew chapter 25 verses 14 to 13 Matthew chapter 25 verses 14 to 30 tate ki koi gana ase tate malik pra tinda nokar de edu talent dia laga ami khan edu dikhi ase English de sai she kule the parables of the talent koi gana dikhibo tate malik pra tinda manu ge tai talent digana jaise ekta ge pansta dishe ekta ge duida dishe ekta ge ekta dishe ena guri gana tai jaise idu pichi de duita manu bra first aro second duida bra ki kurise tai jundu idu thik pra generate kurise make use kurise idu double up kuri gana tai laga master ahadam le do double kuri gana increase kuri gana dishe olibi idu third wala to ki hoise kole do tai idu puisa do lui jai gana idu talent do lui jai gana mathi khundishe tai tate lokai gana rakhishe malik kitia aishe tai idu lui jai gana goise idu do lah apni ramoi ge dia laga apni laga hi aside moi phui lagi gana lokai gana rakhishe apni kinaga dishe inaga hi ase goi gana tai idu wapas dishe idu time de malik praki goise duita manu ge do first aro second tu de do bishi khushi paise tai bhal manu moi ekdam mon khushi pai gana apni duijin ge lui ase aro moi bishi mon dangor hui gana apni দুইজনকে এনাগা ইনচার্জ রাখি দিয়ান নিশিনা ঠিক প্রা কাম করিছে খুশি আছে ছোট মোটো কাম দিবি আপনি দুইজন এনাগা মন লাগাই গানা কাম করি দিয়া দো এই দিয়া দো আপনি দুইজনকে ডাঙর কাম দে লাগাই দিব খুশি পাই গানা তাইজনকে লোয়া দো দেখি আছে ওলিবি থার্ড ওয়ালা দে কি হইছে কইলে দো আপনি আলছি মানু কাম করু বলে না জানা মানু দিমাগ না থাকা মানু আপনি ইদু দো কিলে লোকাই গনা থাকিছে আপনি অলপ বুলিবি ইদু জেনারেট করি গনা পাইছে বলে দো কিমান ভাল না পিছি তাই বিয়া লাগিছে কি কইছে তাই লাগা ট্যালেন্ট ওয়াপাস লইছে লই গনা কোনটো মানু লাগা হাতে ইদু ট্যালেন্ট পিছি আছে কোনবা ভাল কাম কৰিছে তাইগে ইদু দি দিছে আৰু কি হৈছে থার্ড বলা গে দো তাই ইদু লেজি মানু আছে দিমাগ না থাকা মানু আছে তাই গদো ফেলাই দিবি আন্ধেরা জায়গা দে তাই মন পিখাই গনা তাত পাচাই গনা থাকি বলে লাগা আন্ধেরা জায়গা দে মারি গনা ফেলাই দিবি তাইগে এনাগা ফেলাই দিয়া ইদু আমি গান দেখি আছে दुनिया मानुगान अमिखान सबके ईश्वर बरा टैलेंट एकता दिगना आसे ईश्वर बरा अमिखान के रेस्पॉन्सिबिलिटी एकता दिगना आसे इदु टैलेंट इदु की आसे बोले दो ईश्वर बरा अमिखान के दिया लगा इदु रेस्पॉन्सिबिलिटी आसे अमिखान लगा कैपेसिटी ओपोर्डे अमिखान बरा ना जाने होली भी ईश्वर बरा दो अमिखान के जानी गना आसे इदु करने अमिखान बरा पारी बोले लगा हिसाब ते अलग जगह दे ईश्वर बरा रेस्पॉन्सिबिलिटी इदु दी गना आसे दो अमिखान बरा इदु ठीक तो मेक यूज करले पारी आस ना नै कोनो भागे दो एडमिनिस्ट्रेशन दे काम करबोले करने कोनो भागे दो पुलिस होबोले करने कोनो भागे दो डॉक्टर होबोले करने कोनो भागे दो टीचर होबोले करने कोनो भागे दो पास्टर होबोले कोनो भागे दो पियोन चौकीदार होबोले करने ईश्वर बा अलग दिगना आसे एदुगन सब लगा माजोडे মই আজি दिल गुरुबोले मुन जादो टीचर्स खान स्पेशली इतो गवर्नमेंट टीचर्स खान बेसी जुन मानु प्रॉक्सी टीचर राखी गना आसे ईश्वर बा आपनी के दो टीचर होबोले करने
talent digana apni ke to gift digana itu laga feel de apni prosper hobole karne apni nishina manu khan ke shikai gana bhal guri dibole karne mold korobole karne apni ke to itu gift digana ase hoile bi pishi teacher manu ki kore ase gole to rasta dur ase facilities bhal nai gari khan bhal nai itu jaga de kinaga thakibo ami khan tate proxy teacher rakhi gana ase hoi teachers khan kunoba pishi chunra koi ase moi khan nokuri libi tade educated unemployed khange na ikun kuri gana thaka khange moi khan motot kori ase itu bi ekta blessing ase itu bi ekta motot kura laga ase koi gana ami khan manu bra itu koi hoili bi isor bra to ki lagi ase gole do apne ke ki laga in charge dise apni aro moi ami khan bra itu to thik pra koribo lage isor bra itu ge hi khushi pai apni ge isor bra in charge dise isor bra apni ge ekta responsibility dise apni bra itu to divert kore gana kunuba ekjun ge apni itu dibole karne apni ge eko authority nai moi ge eko authority nai we don't have rights to do that isor laga hi ase itu to itu apni enaga proxy teacher digana manu khan ge apni modot kori ase hoi udo manu to accept koribo pare apte apni laga paisa to accept koribo pare holy be God will not accept our word isor brother itu laga kam to kida bi accept no koribo to kile isor to pishi biya pabo to that means ami gan itu proxy teacher rakhi ase bole to we are not generating our talents Huna noy ami khan ge isor ba dia laga itu gift aro itu talent to ami khan ba generate no kora laga itu hoi jai do lokai gana rakhi dia laga hoi do kile talent dia to apni ke dishi to na apni bra proxy rakhi dia udu ekta proxy itu substitute wala ke dia no hoi do apni ke dishi to that means if you are not working it apni udu ke kam kora nai kole do apni laga talent apni laga gift mati khundi gana lokai gana rakhi dia itu laga hisab ase to o Christian khan ami khan to enaga misha kam kuri gana isor ke biya pai di gana aro isor laga pap khawle laga Christian khan karne no hobo de ami khan pishi careful hobo lage isor ra ami khan ke ki laga responsibility dise edo thik ami khan kuribo de enaga hoi gana isor laga blessing lobo ami khan enaga chupchak puhi gana lokai gana thaka dam de na ami khan laga gift lokai di gana thaka dam de isor biya pai gana at the end isor wapas ahadam de apni gan gi isor ba kinaga respond isor ge ami gan kinaga respond koribo apni ge dia aro moi ge dia edu laga gift to tai aro wapas loi gana ami gan do antira chaka de ami gan do phelai debo do dunia de sabse biya aro dunia manu gan karne sabse biya do na isor bra ami gan ge phelai dia edu sabse biya ase de aro isor bra ami gan laga gift to aro wapas loi lua tai bra ami gan laga blessing to wapas aro lui lua sabse biya do itu ase de isor ke biya pai di gana isor gussa lagi gana apni khan ke aya apni to lazy alchi servant ase de goi gana phelai di bole edu Christian khan karne aro edu servant khan karne no hobo de hoili bi isor ra o bhal ase chutu mutu kam dibi apni iman mundi gana kam kori ase edu lo dibi dangor jaga de moi apni ke in charge dibo na isor ra american ke khushi pa man karne ekta hobo de American ke dia laga itu responsibility thik pa no kori gana isor ra apni ke aro moi ke dia laga itu talent do mathi khundi gana lukai gana rakhi gana isor gussa pa laga teachers khan karne no hobo moi pishi edu ke focus kori ase kile ami khan bra na jani gana commit kora laga scene na jani gana ami gan laga phapna bra noile ekta jaga de na jani gana unintentionally idu commit kora idu sin do chari dibi hoili bi pannai gana jani gana bible bra inaga nukuri bi te ko laga ami gan idu sin pukhi gana kun gibi moi norok te jai de bole mun nai kun gibi idu hell de jai de bole mun nai edu karne as a reminder moi Christian teachers kan sabke idu remind kuri dia se isora apni ke kuch jaga de kinaga la manu kan ke deal kuru bole karne apni ke pathai gana ase apni laga appointment place idu do isora apni ke dia laga jaga ase edu karne edu jaga de thik pra jai gana thik pra prosper kuri bi apni laga talent do generate kuri gana ikko na jana manu khan jaga de jai gana tate jaga bra ekta leader olai dibi tate jaga bra ekta nation leaders do olai dibi tate jaga bra apni nishna teacher bhal ekta do olai dibi itu ke koa laga ase amigan laga talent generate kora edu karne amigan so manu ekta blessed teacher hobo blessed Christian khan karne hobo de goi gana edu kotha janai di ase isor ba amigan sabke bless kori dibi thank you God bless each and every one of us